muratubabarira rwose kubera yuko fundi wa mitambo cyangwa se network zirimo kudutenguha hanyuma zikadumanura. Hari ukuntu tutari tubashije kumvikana n'abako-host, maybe byaturutse ku mpamvu zitandukanye network, ariko ntibituma tudakora space yacu, kandi ndabasaba ko duhamagara n'abandi bose bari bagiye cyangwa twari turi kumwe. Twari tumaze kugera abantu batari bake, ariko ndakeka ko bakiri hano. Ndabizi ko mubimenyereye iyo network yatwagiye muba muri aho hafi murindiriye ko twongera tukariskojoringa indi space. Rero reka tube turindiriye abandi. Derici wakongera ukadushiriraho ka karirimbo hanyuma ukabiregera neza. Noneho jezo noneho ngira ngo hangaha uranyumva mbere yuko baduplayingira karirimbo tukirindiriye babandi bose twari. Turakumva cyane gaso. Twakomeza ndetse abandi bagasharinga link. Derici nawe uri ku buhanga bw'ibyuma akazamura akaririmbo. Yakoze cyane. Imvubu zizashira, impudu zizavuga, impamyi zikuweho, kibongo mukira. Tuzo imvubu dushize imvumu, mupiga kamugerama. Umunani uzaba urwembe, akanyushya k'amahoro kazarambya ibihe. Numva ijwi rimbwira riti, niyo bagubahaje zagoza wizihirwa, zagobera kwibagiza icyagotoye. Umuhondo ntuzabura mu kirambi, umuhogo ntuzongera gutamira utanyoye. Imisatsi y'abana izazuka, bazagira itsibo imuti ijyambere. Tuzagenda umugaramango kandi ku mugaragaro, mu gihugu kizira ibihumbo n'ibihunyira, kuko tuzaba twarabonye insinzi y'umuganzanyi. Yarose neza mbona ko izuba bikambika mu bikari zibura zirazuba. Ibihe birahinduka nuko naje ndanezerwa, zitimara kizizi umwana w'intama asangira n'umwana w'intare. Ihumure witeze amarira ageze ku iherezo, Imana ifite umutemeri yaje itubikire. Ihumure witeze amarira ageze ku iherezo, Imana ifite umutemeri yaje itubikire. Kwanyirazo z'amateka inzira zibonariyo ibwiribazo ibere
amaherezo Imana ifite yaje ikurikiye ihure nawe imbere amarira ageze ku iherezo Imana ifite umutemeri yaje ikurikiye arakoze cyane uwari ku buhanga bw'ivyuma Derich, reka tugushimire cyane kudufasha kugarura akaririmbo, gushiramo akaririmbo kugira ngo bigarura abantu ati Imana ni ifite umutemeri ibihe iraje bigeze ku iherezo. Burya umuhanzi ni nk'umuhanuzi, hari igihe baririmba ihishurirwa ndetse bakarishira mu nturabwenge ndetse bakarishira no mu mizimizo ariko bakaririmba ibiriho. Nongere mbasabe kutubabarira kubw'imitambo cyangwa se kubwa network zari zatwangiye, ariko nizere ko ahangaha murimo kutwumva. Rero ndabashimiye mwebwe mwese mwagarutse nubwo twari tumaze kuba benshi, ariko nongera mbasabe musube mu sharing iyi space kugira ngo nundi ukeneye kumva cyangwa kuza kugira ico yaganira aha ndetse no kwanariza amwe mu makuru twumva ari hariya mu karere k'iwacu mu gihugu ca Congo ndetse mu burasirazuba bwa Congo. Mudufashe gusharinga iyi space kugira ngo tuze kuyibaho turi benshi. Nanone muri iki kiganiro tugiye gukora cy'umwanya muto, nari nabamaze kubaha incamake ingingo z'ingenzi tuza kurebaho ibivugwa mu bitangazamakuru cyangwa se muri social media n'izindi media zitandukanye, ariko ahangaha akaba ariho tuza gucocera ibintu kubyanariza ndetse no kubigaragura. Nari maze kubaha update zitari nkeya, ariko ndagira nsubiremo kuko ushaka kujoinize bwa mbere utari wajoinize muri iriya yindi, ariko nuvyumva na kabiri ntacyo bitwaye. Rero abari buze kudufasha kumanaginga iyi space cyangwa gutanga ijambo abandi nahaye Gakoni, akaba ari mugenzi wanje Jenzo ndetse na Byondo, nabo mbashimira. Akaba turi kumwe n'abandi banyamakuru cyangwa se tuje dufatikanya muri aya space bari mu ba King Espoir. Nanone namwe mudahwema kuza mukomeze mushiremo n'ama request tuzamuke, ariko mbere ntarasingiriza abagenzi banje ijambo reka mbaze manyuremo mu bintu bine cyangwa se bitatu turi buze kwibandaho. Kuko mu bireba titre y'ikiganiro iravuga ngo kwikura muri Rubero kw'ingabo za Uganda. Aya makuru amaze nk'iminsi ibiri avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse yavuzwe n'umukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba, aho yavuze ati ingabo za Uganda zigiye gukugwa hariya. Tukaba twakwibaza aribyo tugiye gusesengura, ese kubera iki ingabo za Uganda zikuye muri Rubero ndetse no muri Turi cyangwa se muri Nord Kivu muri rusange muri Kongo yose? Ese hari ico baba batumvikanye na leta ya Kongo? Ese umugambi wabo cyangwa se ico cyari cyabajanye ico bari bagiye gukora hariya carangiye? Mission yari yabajanye irabiratero bari basinye, ndetse na operation yitwa muraza kunyibutsa sorry, nagize bayise Shuja, operation Shuja bari bagiye gukoreramo hariya kwirukana ADF naru ndetse n'iriya mitwe yindi isemba abaturage. Ndetse nyuma yaho ingabo mukuru w'ingabo za Uganda mukuru w'ingabo za Uganda yatangarije ko zirangabo zigiye gukugwa hariya ziwe agiye kuzihavana. Twahise tubona M23 ihita yiretira mu duce tumwe muri Rubero, aho benshi basanga bikanze bakavuga bati bigenze gute, aho bamwe batavuga rumwe n'uyu mutwe wa M23 w'abariberatere cyangwa se abarimo kubohoza igihugu caboshwe na ruswa, caboshwe n'ubwicanyi genocide, caboshwe n'ubuyobozi bubi bwa Kinshasa, aho bo bavuga bati iyi ni reprise strategique, ni uburyo bwo kwerera amahanga, ni uburyo n'intambara ya diplomasi
niyo bari kurwana kugira ngo berere amahanga ko bobo badashaka kurwanya ubutegetsi gusa ahubwo bakeneye amahoro. Ndetse abagwanya M23 bari ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bavuga bati aka M23 kashobotse, ndetse na Goma na Bukavu baraza kuyivamo. Space menshi ya hostinzwe na bamwe batumva koze yo kwirwanaho, bagiye babigarukaho n'andi social media, ariko ahangaha ni mwicuriro turaza tubihondagure tubinyuremo, kuko nizera ko ibiza biva hano 60% bikunda kuba ari ukuri dushingiye ku mafakte n'ibigaragara, kuko nizera ko izi space aziba ziri iz'abantu basomye cyangwa se bafite notion kuri ibibera hariya. Turongera kandi tumanuke hano muri Goma, mu mujyi mukuru cyangwa se mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, aho mu minsi ishize twabonye diplomate cyangwa se umunyacyubahiro mu Suisse nk'igihugu bikomeye yaje kureba nanga, aho bamwe bavuga bati hariya ni mu ndiri y'abateroriste, ati ni muri red flag cyangwa se ni muri ligne itukura, mu murongo utukura. Ariko nanone tukaba tubona abadiplomate badasiba kuhasimburanwa ama ONG cyangwa se ama organisation internationale ahatahasiba. Ese byaba byo bihatsiki niki bibwiye ubutegetsi bwa Kinshasa umudiplomate w'Ubusuwisi kuza hari, mu gihe tuzi ko leta ya Kongo yahaye akato mu buryo bwa ekonomi cyangwa se bw'ubucuruzi, ndetse n'amabanki yahaye karere akato, bakaba badakoresha ifaranga ryabo, bakaba amabanki yabo barayafunze, n'ubucuruzi n'ibicuruzwa bivuye hariya bikaba bifatwa nk'ibicuruzwa bivuye mu mahanga, bigasoreshwa imisoro ihanitse. Aho abanyabwenge cyangwa abirebera kure bavuga bati nyamara leta ya Kinshasa yamaze gukora ico bise balkanisation, ariko ubu byasimbuwe n'izina Kabila yakomojeho avuga ati noneho ni sudanisation. Sudanisation, abatari bazi balkanisation ni biriya bihugu bya Balka byageze kwidiviza nyine bikarekera mu ubwigenge bwabyo bikitwa balkanisation, ariko bitabuza ko wavuga na sudanisation, bitavuze ko somalisation ni nk'imwe urwo rwego. Hari abari bazi ko ari izina specific cyangwa se izina, ariko bafatiye kuri iyo nshinga ko ibyo bihugu byihaye cyangwa se byigenze kwigenga babyita balkanisation. Iyo terme muri Kongo rero yakomeje ikoreshwa, ariko none uyu munsi kaba yahinduye. So ntarambiranye icyo nacyo turaza kukirebaho, iyi diplomasi iri hari igoma ihatsiki, aho twari tuzi ko igihugu nka Suisse nicyo gikora ifaranga. Igihugu nka Suisse ni igihugu cy'amahoro, niho hari amabanki y'isi, niho hari ama organisation y'amanasiyo n'ibindi byinshi biba ku isi, ariko uyu munsi muri bisi bakaba barasuye Goma. Hanyuma turamanuka mu mutwe wa Tanganyika, muri Katanga, aho havutse umutwe noneho ukomeye. Twatumenyereye ko hari imitwe yitwaje ibigwanisho igenda igaragaza ko nabo barambiwe n'ubutegetsi, ariko noneho hakaba habaye umutwe uri serious kandi ku rwego ruhanitse, ndetse uyobowe n'urwego rw'abasirikare. Hashobora kuba hari na bamwe bagiye babemesha ndiko bahageze, noneho bakaba bigarurira ibirindiro bimwe by'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bivugwa ko leta ya Kinshasa yabujije abanyamakuru kugira icyo babitaraho cyangwa babivugaho, ko ari uguteza cyangwa se gutiza umurindi abari gukora revolution, kugira ngo abaturage badahita bahagurukira icyarimwe kurwanya buriya butegetsi. Izo ni ingingo tugenda twibandaho kandi tugakoraho, ndetse ntidusiga update z'intambara cyangwa se jenoside iri mu gukorwa hariya mu misozi miremire, aho drone iri kurasa abaturage. Bahinduye strategy ya za drone, noneho zirukanka ku muntu
twabonye kare hari abarashwe, abasaza barashwe, hari umusaza witwa Semabati n'abandi benshi tutamenye amazina yabo barasiwe mu gace k'Irundu. Abaturage bari baragiye mu nka zabo, aho drone iri kurasa ikangiza amazu ikarasa n'inka, noneho batari gutora. Bigereranwa n'ijambo uwitwa Sebatware Munigantama bakunze kwita Munigantama yavuze ko bazahahindura nka Gaza, bikaba biri gusohora. Ntitureka gukora nanone kuri za nyanga birama, za nyanga bwoko nazo zikomeje gutiza umurindi iyi leta ya Kinshasa mu gutungira agatoki abaturage badafite icyo bazira. Rero ntizimbye mu ijambo, nongeye kubiyegereza mwese, hari abakirimo bazamuka barimo basisa twigwaneho. Hari umubyeyi wacu Damiye, hari bana Kivu, hari ba Auguste, ba Bideri nkuko nabivuze, ba Inkwakuzi n'abandi bose ndashobora kurondora amazina yabo, murambabarire. Hanyuma tuze gusangira ijambo kandi tuganire. Icyo nkundira space nongere mbisubiremo, nuko ibiriho abantu b'abanyabwenge kandi banariza abareba amakuru atandukanye, noneho tukaza kuyacencurira. Ntabwo ari social media zitizewe, icyo udahagazeho urakivuga ngo biravugwa ko, ntacyo duhamya tutagifitiye fact, ariko icyo dufitiye fact tukivuga mu izina. Bwana Genzo na Byondo, abakohose banjye, mbahaye ijambo kandi ndabiyegereje, muze kumanaginga space neza, tuze kuganira bidatinze ariko kandi biri ku mujyo umwe kandi bimeze neza. Ndabiyegereje rero, reka mbere kuri Genzo, agakoni nakagusingirije, hanyuma wagira icyo ushikiriza iyi mbaga tukaganira duhere kuri amapointi mvuye kuvuga. Murakoze, murakabyara. Arakoze cyane umunyamakuru Turino, tumenyereye Kagasto Irunga ukorera ikinyamakuru ce Turino. Cyambere nabaza ngushimire ku mwanya duhaye, ndetse nimba novuga ngo mu izina rya audience turi kumwe hano, reka tugushimire ku mwanya ufashe. N'iby'ingenzi, ntabwo ari ngombwa yuko Genzo ahostinga buri gihe, cyangwa Byondo, cyangwa Twirwaneho, cyangwa Espoir. Ni ukwakuranwa, cyangwa se reka mbyite yuko ni uguhanahana kugira ngo abantu bacu turi kumwe muri koze yo kwirwanaho hatagira abaduca muri humye bakayobya koze cyangwa se icyo duhagazeho. Rero reka mbanze ngushimire. Urakoze Genzo. Ngarutse ku ntangamarara wari uvuze, cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuganiraho, ndetse dusangira ijambo n'izi mfura ziri aha. Reka njyewe nkore ku bintu bibiri, ndetse mbone gusingiriza bagenzi banje ijambo bazamutse, yaba ari abari gusaba ijambo ndetse n'abandi bari hano hejuru kuri pano. Ngarutse ku cyo warusorejeho kijyanye n'umushitsi